kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita nga masyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasayaat ko ma. Tas sumumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat nga rod ti dumdumugam. Di mo pa'y ko na at tumulong ka. Ti bagam kit day, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na Eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanan adakes kadagiti istorya. Anyat si Dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasyan? Laita nga rod, ti bagbagakin ko ana. Ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amot ti aramidin na ije balay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itian niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen marinilay. Anya manan ti istorya Mare Divina. Maasarak iti manugang kumare. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anam migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay oo na yun Mare. Agraman day taba nag-istorya umpay kanyak. Wala ata siyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min kan Eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agururay lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana mare. Ay nawaw, apa yun Mare? Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po aguraam, no awan matdakas ngay naramid na kan ka. Ay basta, agburburak ti darak, tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo't ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay Mare. Agin sisingpo la day ta mare. Umay kakidi, tamapanta iti ayan ti manugang mo Mare. No kaya mo di si katimapan, awan bibiyang ka. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apay akas din ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw. Kasangsangpot mo lang am kastakit din. Ti saludsud mo kanya. Tama ka pa asar matikas jay. Anya tinaramid na kan kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na ka siguro nakita Imposible mata. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwana niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na Eman, am-am mo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay.
Ay nawaw, ay, apay si patinak nga. Apay akas ti manen ti impos mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dayta. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post, pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dayta kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka eman. Ha! Isubli kan san kan nanang mo. Talaga day a babae ah. Sino man ang Mare Divina? Basa ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta maray. Na anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mo't nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos day abirawn. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamot ti under di sayang nga asawa maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan maray. Ay lawan ko. Mapanak pa man iti ayan day abirawn. Nay kita mamaray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga daw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo sa maas-asikaswan ti asawam. Ni, saan apod no dayta nanang? Di jakpay kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling boss dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko mat kontrolado ni nanang? No adaman nga minti saan ta nagkinaawatan kat saan amasapol nga i-post mo wano istoryaam kan kwa na. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko na kat inakmat dayjay. Una, taik ikan namat nga min iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay. Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas nakunak itayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. di ka mat makaisam biron anak ka. Ada ka di parikaot? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, kat agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti isyu. ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan? Saan na masapol nga idanon na iti inana? Ay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. Ay madi anak ka. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespetok ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok ana singad agayim yu ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay,
Kwa, Veron. Ibagayo tipod no kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yaw. Narigat mo't nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakot. Ano sa muna? Ay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, maray, no may papanmanan iti manugang mo ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamitin, Maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, maray. Istorya laeng, Mike. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rurod ko, iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw, Agim imbestiga Si kantumo nga min, maray. anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan Veron kapsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak ko. At ngamin ti dida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na tikas jay, wano, agul-ulbud laeng ti anak ko. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kapsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumaray. Ngam itultuloy na mo ti aramiden na. Kasla pakaragsakan ng agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday? una yan, tikas taagalat, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas di ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa, takas di ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakis di anak na. Limulat tanikas kasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day di numapuno anak ko nagtumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmo. Ay unay kan, sana malpas na itanga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturida na sumungsungbat. Saan ko matamaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapol asipatem, tapno agbuteng, aramidem. Una yan ti asawa akas ta tigalad na. Amangan nubaybay kat ad-adda tumangsit. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan. Sa iro ni nanang ko? Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anay ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tating surotinam. Tumatangsit kang agpayso Una taglablabos kayon. Kurang pay, ha? No naumakan kanyak, agsinatalangan. Sa nabale, tawan pa'y anak ta. Anya? Tapno awanan ti adu asa uyo iti inam. Isumot laang adi ka mapangnamnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Word maray, Kasjay ti insurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw. Di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan mo't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon ang makibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo.
tumangtangsit mo nga binan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. Lumaban mo't ni bakit ko na nang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No adda ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro akatugangan. Manen, Agbalbaliw kamitin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nagkinaawatan, di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimak ka, si ka, Eman. apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensyakan, nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti ida nga agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mang solbar iti parikot da. Kat no talaga adida kabaalan a solbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.